sareng sami pemekas digiring para istri Bandar Blok. Niki sampun becik kenahe sing kangin lanjut niki kelompok 3 sate KPKO kelompok 4. Nah ingin berketampun saya oke. Baik. Wadah apa niku numun pekaryane sane Kade Dwi Street Yulik Dagang Buah Banjar Kelot Dangin SMA 1 dus buah apel sukses.
Niki wonten malih semeton sami ngeranjingan dan harmoni. Inggih punika loh